Menteri Karab Karyang Joko Sarkar jela ubah Bantai Dor Lingdo, henin kasi ulapli ya ka Farmer Development Center, Hama dan Kensau, kabahap apo kalasken CNRD Block, na kabenta ban pensuk ya gunong rap, ha kajingya day bakit baba, badru ban penyak yau ya kimar, da kabasyu penpoy ya kimar rap ha kani kajaka. Nalor bapli ya ka Farmer Development Center, ula IT ru syaka kanhun nong rap, Live Spices Processing Cooperative Society, ya ka machine bantes ya ka government content jong Ocean Rai, badru ula pli ya ka Jakarta Chen Rai, jong ki village organization. Haba ajing keren, na kalyang menteri ula kermen bakani ka machine, kana ajing mento yakin nong rap, nalor ba uban juru, bandang le ba shushu, ha ka kamrap Chen Rai lakadong, Kenang baka yo jo kan kut tang apo jela hendrei kan sapriang syabari ru kumjo. Ya kani ukubur bagi nongrap katany kila banle namar bagi day kibala yo lupa ka jingkerku kumta ke badan kam kadai ka jing treshitom nalor badan ka jing yajan bat kum menteri karap karyang lambat ki officer. Pinang ibarat mah ya pendon kam bah lelek bah atip bakal gede ai sisa kata mah hak di bon nak nak benta jongka mentoy lang optip sai